Attention. Arizamukira Kabanga mu ruhande rw'iburyo. Kameni. Terekamo. Hagurutsa abafana. Yitwa Kabanga atanga assist ya kane. Kabanga zamura umupira neza cyane. Kabanga kata umupira ushyira muri penalty. Asanga umusore muhanga bita Jigui barahagaze. Akoza agapira rimwe. Aja gutsinda bita Kameni yarahagaze imbere y'umuzamu. Agahindurira direction. Agatereka mu nguni. Dore icyo bita itoroshi y'abareyo. Yabitubwiye Matije ati nimwongera kunza ko abareyo bacana amatoroshi. Amatoroshi y'abareyo. Reyo kimwe. Gor Mahia ubusa. Kabisa. Akazi gakomeye cyane n'ubundi ka kapiteni Kabanga Nshimiyimana Emmanuel aratuza neza cyane, arabanza yubura amaso areba muri box kwemeza aragahindura. Uwo bita Kameni aravuga ati dore igihe mutanyemereye neza, reka mbanze mbemeze. Hari umufana wose uvugana na Nepo aravuga ati ngiye igitego cya Kameni ndi kukibona. Ati cyambere. Ati cyambere cya Kameni ndakibona uyu munsi. Kabisa, dore ngo stade barayititiza abareyo hatari sana. Kora umupira iminota imaze kwa 29 iguyemo. Rayon Sport kimwe Gor Mahia ubusa. Kwico twaramubagiye kuva kera ko ari umugome mubi cyane. Sirengo ni mubi cyane. Aterekamo Reyo barayishyura. Bari bafite iyo konsinye baravuga ati Kabanga bari imbere gato cyane. Barawuzamura bawushyira mu bitugu bya Kabanga, arawukurukira agenda kinyuma biranga. Arawufungo bita Sirengo. Hagati y'abadefenseri batatu banyuramo. Araza rwose yikwepera. Pira ushyira mu rucundura. Byari byo yaramaze kubigerageza bwa mbere bidakunze, ubwa kabiri bise bicamo. Mubi cyane yutwara mubabwiye kuva mu bitugu Gor by'umuntu Mahia bita yagera i Kigali. No kuransa rimwe. Ni barivuye rimwe muri mediane bayohereza mu bitugu. Cyane. Bayishyira aho yari yasize umwanya uwo bita. Uyu yaraje acisha bugufi Kagege, abantu baravuga bati Kagege bimeze bite. Cyane. Ariko na Kabanga yagombaga kumwumva. Kabanga rwose. Nakomeza no kurangara arongera mu ciki. Aramwongera. Yitwa Sharif Sabuni Sirengo. Ni mubi cyane. Yabaye umukinnyi watowe n'abafana ba Gor Mahia w'umwaka. Abo umukinnyi wazamutse wemeza kurusha abandi bose mu bihembo bya saison ishize. Sore imyaka 25 Sabuni Sirengo. Mbaya sana. Gor Mahia Kogalo moja. Rayon Sport moja. Jigui babyanze. Aha. Jigui bana lara chini. Byanze. Attention umukino bayihagazeho gatoya cyane. Amusimbuzande nibyo. Koreya amanota 55 kimwe. Tamuwe Guruwari Ngoma. Kimwe abareyo bose batuza. Igitego kije kare umunota wa 10. Batuza bavuga bati uyu Munyakenya dushobora kuba twaramwibeshyeho. Ni mubi cyane. Ni mubi nta mikino agira. 55. Abisa kare. Hano rero kiba kigiye gukora na meri y'abatoza. None urumva Jigui bahise anavunika. Jigui bahise anavunika bamukuyemo na Brancard. Bahagurukije Tamuwe Guruwari Ngoma. Cyo bita strategy z'abatoza hano. Hano zigomba gukora. Kini gitego. Attention!
Muhoza Daniel hoza Bareyo, Muhoza Daniel hoza Bareyo. Iyi tarano yo mu burasirazuba bw'u Rwanda abakunzi ba Murera murayita iki? Iyi tara yaturutse iburasirazuba ije guhabura imitima ya Bareyo. Muhoza Daniel namba 21 mgongoni, mwise MD21. MD21 Muhoza Daniel 21. Dore umwana ngo arasimbuka akajya igicu, abanyakenya bakigenda bakijya kurarira, bakirwana ngo barasunika Murera bayimurasiriza rimwe. Umwana witwa Muhoza Daniel nakwifunga, iridunda arasimbuka ajya igicu, akubita icyo bita rakete, akubita ikintu bituma upenurano umupira utereka mu rushundura, abwira abanyakenya ati muzace n'ahandi. yewega Muhoza Daniel, icyo bita bicycle kick, kera babyitaga raketi. Aritambika kabisa, yitambika mu bicu, yitambika mu kirere, yitambika mu kirere nka za ndege z'indwanyi z'abanyamerika, amababa yose ashyira mu bicu, aribenura, arihengeka, arekurikira umuzamu Brano Mondo Thiambo, ayoberwa uko bigenze. MD21 kabisa. attention, Reka turebe Gor Mahia mbere y'izo mariko aragoka neza cyane, Mudera kubara umupira ukuramo. Attention, agace ka mbere k'iminota 15 hashize 8, harabura 7, iminota iracyahari, Rayon Sport Abareyo barongera barajugumiza stade, barongera baratitiza hano, dore icyo bita imyotsi mu kirere hano kuri stade, icyo bita umureyo. Umureyo arongera arabyuka, simama juu Mureyo, haguruka Mureyo, arazihagurutsa. MD21 we Mureyo yani simama juu, haguruka kurura umuntu hariya, ikarito mondo sarayitanga, cyafuziwe umukino. Kaburangiye nyuma y'imyaka 28 yose Abareyo badatwara Sekafa, batayitwarira kandi ku butaka bw'u Rwanda yangaye i Kigali. Amateka Abareyo barayahinduye, Reyo 2 Gor Mahia 1. Ikipe ya Rayon Sport yegukana Sekafa Kagame Cup nyuma y'imyaka 28. Reyo ni muyiririmbe bururu n'umwero, ni muririmbe Reyo Murera y'Abanyarwanda, ni muririmbe Gikundiro yanze go igikombe cyambuka kigasohoka mu Rwanda, iravuga ati iki gikombe turagitwara. Rayon Sport itwaye igikombe cya Sekafa idatsinzwe umukino n'umwe. Rayon Sport stade barayizimije, bashyizemo noneho y'amatara ya spectacle y'ibirori. Dore icyo bita ibirori, dore icyo bita amashanyarazi, dore icyo bita amatara y'Abareyo. Abareyo batwaye igikombe, batsinze match 5 zose, bakubita kandi batsinda ibitego, batsinzwe ibitego 2 byonyine mu izamu ryabo. Rayon Sport imyaka 28 bahinyuza abashidikanyaho. Intsinzi bana mu Rwanda niyo ndirimbo DJ ashyize hano mu kibuga. Intsinzi ku Banyarwanda, intsinzi ku Bareyo, intsinzi ku bakunda ku mupira mu Rwanda, wakwiyubaka ugatera imbere. Ngayo nguko rero, ngayo nguko Claude, ndumva kabisa nta kindi twarenzaho usibye gushima cyane. Ubwo ikigiye gukurikiraho abayobozi bakuru b'igihugu barimo hano barangajwe imbere na Minisitiri w'Intebe, baraza gutanga igikombe ibihumbi 30. Rayon Sport irabitwaye by'amadolari. Ikipe ya Gor Mahia igomba gutwara 20, ikipe ya Hilal igatwara 10,000, bakagabana ibyo 60,000.